Di konferanseke çapemanî de li bajarê Minbicê Meclisa Leşkerî ya Minbicê ji raya giştî ra ragihand. Got herêma Minbicê di bin parastina wan de ye û hêzên Minbicê dikarin aramî û ewlehiya herêmê biparêze. Û daxwazên Tirkiye ji bo ketina Minbicê arman jê tehdîdkirina ewlehiya herêmê ye. Ji bo wê jî şervanên Meclisa Minbicê amade ne ji bo parastina sînorê herêmê. Berdevkê Meclisê Şervan Derwîş dazanîn got daxuyaniyên Tirkiye tenê li ser ragihandinê me bihîstin û ti agahiyên kesîn ji aliyê koalisyonê ve negihîştin me û rayedarên koalisyonê ji Meclisê re tekez kirin got rêkeftina di navberî Tirkiye û Amerîka de ne li gorî daxuyaniyên Tirkiye ne. Herwiha Derwîş bal kişand ser rewşa ewlehiyê li herêma Minbicê û deverên dibin kontrola Tirkiye de got di alûziyê de jiyan dikin. او اتفاق گور حتی نتشکل فرمی وسط تفاصیل وی نگشتیم امروز افکری بیشتر اما تشکل فرمی هاتی جمره هاتی جالی هزن هفایمان نمونتوی جمره گوتن او اتفاقی نلگور یعنی او تصریح نکو دولت ترک ده او قال نکو دولت ترک بیشه نلگور اتفاقی نه تضخیم اکتیده هیا تحویر اکتیده هیا اما من بش دمن کنترلا مجلس مجیالش گریده او جزارو کن مجیانه و ريفابريا ما مجي ايه جبه مجينا لقرر تشتكي امسا جيبه ترسن فنا حكي خوازيرا وشام مجي بشوبيني ورا بنيره ومقارنه بك نمبر ما مجي وجهكو دوله تركيه برا مقارنه بكن وشغي حكم بك. محمد مصطفى فرماندار گشتî Meclisa Leşkerî ya Minbicê ji dengê Amerîka ra diyar kir. Got tenê ragihandina Tirkiye behsa rêkeftinê dike. Lê taniha em dibînin got Amerîka tu daxuyanî derbarî wê de nedaye û di rojinbê de civînên me bi rayedarên Amerîka re hene. Wê tê de rewş were zelal kirin. Herwiha Mustafa tekez dike got tik guhartin li ser asta rêveberiya Minbicê tune ye. طبعا مثل ما سمعنا نحن على الاعلام في توافق امريكي تركي ولكن حتى الان لم احد يخبرنا باي شيء عن هذا الموضوع. طبعا فقط الاعلام التركي اللي عم يصرح بهذا الشان. حتى الان الولايات المتحده الامريكيه ما صرحت باي شيء بهذا الخصوص ولكن غدا في اجتماع بين قوات مجلس منبج العسكري وكقياده وقياده التحالف الدولي في مدينه منبج. سوف يكون النقاش على هذا الموضوع. طبعا حتى هذه اللحظه لا يوجد اي تغير ولن نرضى باي تغير. Ev bû demeke herêma Minbicê bûye mijara gotpêşkirinê di navberî Tirkiye û Amerîka de. Li gorî ragihandina nêzî Tirkiye dibêjin got bi Amerîka ra gihîştine plânekê ji bo rêveberiyeke hevbeş ji bo herêma Minbicê. Lê li gorî Meclisa Leşkerî ya Minbicê got ta niha plâneke fermî ji aliyê koalisyonê ve negihîştiye wan e. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarê Minbicê.